Dan kipat ba ki baloy-loy ki shorten map ki mot ba kanya kadai ka MLA election Henry what ren mensim ke parti NPP kadang yalam ya ka sarkar sa South Nam nang ne sakmat hakane ka jala ka bayet ka jongi ngaya ki constituency baper nakaliang jong ke parti Congress kamelian man ben kemudian menang maka parti NPP kadai ke BJP Henry ngaso basau sarong naka parti NPP bakat ke National Party ke BJP kawan ban Kershan ya kane ke National People's Party pai babayet bat num syaya lambakla ka ideology jong ka party ka jongi ka don la ka ideology ka don la ka constitution ka kdosai baka party NPP ka jongi kan yen banyada yaki tribals hangne apo ka North East India ka jongi ko ki perlok na ka party Congress kenyo ban ben yangi nga ong yapi namar dapi ben kan kan mau bapi try lang ang tayo district council bat ni yok ni weng dadat ke election pai babiet kiai ki bangakran hang ne kim nei bangayalam bakla ya pin rei ngakran kakom ka jinglong jingman jong ka politics hapo kane ka jala meghala ka bayit jongi baka ay kabangakwa ban penpao Shopee hakanya kasni kabadai kasni kabakado kabangin campaign nakabanta kanya ka Lok Sabha election ni GOE u president barangba jong ka party DPP ujumlien ban penpai tien yakin ya ki jutang jong ki leaders ki jongi jong ka party ka jongi Henry pensyam nang rem bat penken mau hapo kemensian ke jongpi bahado menta umpatla ban pensyai ya ka jengai jat pa ya ki khun ki jongu boleh hato bimot ban penkala ya ka ridi ka dastur ka baki longshwa ki manshwa kilawana bakila yalam ya ka jela ka bayi ka jongi ngaken mau haki press conference ki manshwa uang bagi persya ikwa ban kangno ya ke district council Henry ngebuok kan ya ke jengkeli ko ba Arden hado Reverend JJM Nicholas Roy ubah penyo yangi ya kan ya ke kernet ke bahan riu ulak bakla mo hado kinong yalam ki barem ki ba penyo yangi ya ke land transfer act ulak kila bakla mo Henry ngebuok tangkawi ke jengkeli ke ay kaan ke babila tau nakabenda kejat beriu jongi por babilang CM hangti apa district council bahkan mau perla badan buram beri XM edisi nang Cina po omsning ukuran ya katu ke jing shisha hakabadai kata ke jersey bamsap hangti district council berbelang CM uba Arden Henry Pausi nyoi ulit IFIR Henry ngelakran uba bajak hantai omlingka baki saki kisatar balai umpat nuat penpainya hado menta ya ke kejengkeran jonga hantai omlingka bada kerpat bada kot ke election ngidani siam badan buram jongi hamne ba anda dak election lengba ke office jong ke Khasiel Autonomous District Council ngidai by file FIR yang nubriu badi auto try jaka di balaya misappropriate yang ke pisah jong patba jong ke District Council bat na subo akan ya kawai ya kita akibat Kershan pra kikiran ban pe ke bamsap ko Barden hatu pinuat ban keren menta pe ya kan ya ke bamsap ke jongpi ke babilale por babilang CM